Educação está alta na lista e a lista de mando policial também relacionada com o manejo de organização policial. E aí aqui abre um curso especial dedicado a jefe de polícia para turistas de uma posição de liderazgo para promover o profissionalismo da organização policial. Esse aqui está o primeiro curso de aí aqui, que dura 3 dias para cada grupo, pero lota a partir de vários grupos que sigue curso aqui durante o inteiro ano. Esta forma parte da função nova que o corpo policial cria, esta chefe van dienst, que está reemplazar a função de wachtcommandant, maneira não estava a conhecer antes. Aqui ons logo of ons slogan tá com divisie bedrijfsvoering beter moet kunnen. Kermen nos meester por hasi miho. Iedereen quadro nós trabalha hasi diferente coisas aqui. Nang tá curso para leidinggevende. Depois também sigue 2 of 3 cursos para leidinggevende e também curso para personal. Nós também trabalhamos parte de functioneringsgesprekken. Nós também trabalhamos parte de hanya personal para ir na vacature nang. Para trabalhar por bij miho, para nós por rindi miho. Como parte do corpo policial e als geheel ook Hinter Aruba. Leiderschap in het algemeen, hè? Wat is leiderschap eigenlijk? Maar dat betekent ook dat je moet kijken naar coaching. Dat je moet kijken naar het verschil tussen een coach en een manager. Je kijkt naar coachend leiderschap. Wat betekent dat eigenlijk? Coachend leiderschap houdt niets meer of niets minder in dat je probeert om vooral te investeren op de ontwikkeling van je medewerkers. In de training wordt heel veel aandacht besteed ook aan het kijken naar jezelf als leider. Wat doe ik nu eigenlijk? Voorbeeldgedrag, integriteit. Hoe ga ik met mijn mensen om? Geef ik mensen ook eigen verantwoordelijkheid? We kijken naar motivatoren. We gebruiken een aantal theorieën. De theorieën van Herzberg, de theorieën van Hershey en Blanchard. Om de diverse leiderschapsstijlen aan de mensen uit te leggen. En ze daar ook mee te laten oefenen. En een deel is natuurlijk ook de communicatie. Hoe communiceer ik met mijn medewerkers? Nós temos que engage e develop nosso personeel. E para lograr isso aqui, nós começamos com uniformar de dienst, dus parte com uniformar de corpo policial, mas nós estamos bezig met parte bedrijfsvoering. E a bedrijfsvoering, eigenlijk in jaar nós não está trazendo em picture, pero nanta é parte de mais importante do corpo policial. Passou nanta é parte que dá zorg para bevordering de praticamente toda a polícia, nanta é só que dá zorg para parte financeiro de tudo o que tem a ver com o KPA. E sim, não eigenlijk corpo policial não poderá. Dus agora que nós tarefa tá para donar o curso de leadership, para upgrade nan e por motivar nan para aqui el lema tá het moet beter kunnen. E para lograr isso, nós temos que develop nan para nós chegar na direção. Durante o último ano, o Corpo Policial Aruba, junto com o Ministério de Justiça, investiu rápido em cursos na base nos polícias especialistas em vários terrenos. Por mencionar também que, na mais de uma ocasião, polícias de Holanda e de Caribe holandesa vêm a Aruba para seguir cursos que está oferecendo na Academia Policial na San Nicolás.